Hoi. Mana ini si Udinnya? Cina mana gawe bae. Woi Udin, lain gawe. Hoi. Ngabeakeun ieu doang. Encan ge gawe geus barang dahar bae. Woi, yo kau supir gerobak balap kau Udin. Cocokeun. Wah, aing enggak. Gawe naon kan? Aing. Mati ya. Atuh yang dah kan istirahat. Aing. Coba. Kalem. Atung kenggas. Aing berjalan di kampung. Balik kan itu. Ating kayak istirahat. Ating istirahat, pada kurang gawe bae. Aing. Aku capek loh istirahat dulu lagi. Aku gawe bae. Balik. Atung kayak kedeng, aing gawe kedeng ya. Oeng. Aduh. Sudah.